Halo guys, ketemu lagi sama Maira dan sekarang ada adik Joya. Kali ini Maira mau pulang kampung ya kak? Ya, mau pulang kampung kemana? Lampung. Ya. Adek mau kemana? Pulang kampung Lampung. Adek naik kapal ya sama kakak ya? Oh ya. Joya seneng banget guys nih, Joya seneng banget nih naik kapal nih. Ini kakak nih, udah lama banget nggak upload video ya YouTube-nya ya. Ya kak ya? Lagi sekolah ya? Adek, ngapain di situ? Jai. Jai. Oke, ikutin keseruan Maira ya. Dadah dulu kak. Dadah. Kakak di dalam. Sini. Kakak di dalam. Kakak di dalam.